Ole Shahrukh Khan film ma Aishwarya Rai bai ani dan le thlak ani dan te bi chena kan nei dona tin hi ba ka hian Salman Khan ne na anin then chan bi chena kan nei don bok ani chalte chalte movie masaber kan soitur hi chalte chalte ani he movie hi kumsang hi pathum khan release ania romantic drama lam ani na taka chuan Aishwarya Rai hi Shahrukh Khan bula changtur ania mase thil be sei lo deu engkim thak dang lam vek tu a om tatlat Aishwarya hi rilruna taka Salman Khan ne na anin then nuin he film hi shooting aneya boina aron in chan na chu Salman Khan an chalte chalte movie an chan laya aron in rola changin ani report atanga landanin Salman Khan hi he film an chan lai hian voi ingemozat ein lan thina ti chuan Aishwarya hi mi zongjong ma a ashok thin ba ka azar boy sek thin bok he thil thleng hi Shahrukh Khan le film crew te tan anin om thin hle a Salman Khan a che dan hian an film shoot hun tur ati boy mai chau ni lovin film crew zongjong te inkara boruak thalo tak asiam ani producer le Shahrukh Khan chuan ti hian ngai toin Aishwarya hi thakani chuan boina tam tak an pumpel thei anin ring ani chu wangin Aishwarya Rai aya hian Rani Mukherjee chu an lelut ta jok ani Vizara hei hi love story mu'nom tak kumsang hi palia release kha ani Aishwarya Rai hi Zara Pakistani nu role changtorati ania nimasala director Yes Chopra chuan Aishwarya hi thak torin thutluk na asiam felta a Priti Zinta chu aya alata jok ani hetianga athak na chan hi boina chuan lam tur aomlem lova achan ni taber jok chu Priti hi herol changtor hian director chuan athat jok arin wang ani mi tuemo Zara anga du omle harwang taka changtur adu wang ania Priti Zinta hi athat ber aring bok ani main huna film dang Aishwarya thak ani le na chu main huna hi ani Aishwarya Rai hi chandi role changtura ti ania chemistry zirti tu chelo zet tur chu amai ro chu achan hun le thil dang te wangin Aishwarya hian he role hi achang thei talo ani ei wang hian film siam tu chuan Susmita Sen chu athang ta zoka mase ati suan lo khop mai Susmita po hi achiat lo mai ba ka arol chu ne so takin achang thei bok tin Shahrukh Khan achan pui thei bok awang hian mi hriat a hlo reng to bokang kalhona ho Shahrukh Khan a movie hit zet mai Aishwarya thak ani le na chu kalhona ho movie hi ani Aishwarya hi nihna role changtura ti ania mase achan hun tura an ruat ni chu aboi ni takani wangin he role hi achang le thei talo ani film siam tu chuan ama ang thovin Priti Zinta chu abepop le ta a ti chuan nihna role hi Priti chuan achang le thei ta ani ama ero chu Aishwarya ai hian an thlang fu jok ni ngei turani Priti hi he film a hian achang tha em a oi omlo khopin he movie hi a hit ta ni kha he film hian mi tam tak mi tui atitla a mi zote ngei pon Bollywood movie a chuan kan mel hriat lar berte zinga mi ani ome ole hetiang khopa Aishwarya yin a film chantur hit tak tak achan theilon chan pakhat chu Salman Khan wangani ti kan tarlan to kha tuna kan ngai thlak le tur chu engwanga in then nge an ni achan dik tak kan bi chiang vele don ani Aishwarya yi in then na thu thangani to chuan social media lama mi ngai ven a hlo em rang thina mitam tak puin Salman Khan ne na anin then na chan dik tak hriat chakin an ngai ven nga zui ani
mitam takin Aishwarya le Salman Khan in then na chana Salman Khan hi an pu thina ma se he video ero hi chuan thil dang dai apu thung dona mi thong view mai the Aishwarya Rai hian Salman Khan hi 90s chhovela khana data anin zomna hian mitam tak thinlung ane bok an pani hi Sanjay Leela Bansali filma anin tonga tin hamdil de chuke sanama nen ti chuan reilote a anin mangai ta em mai ni ama ero chu kumrei vak lo anin ngai zon nuin Aishwarya le Salman Khan hi kumsang hi pakhat khan anin thenta ani anin then thut na hian fence te atiril hai hlea anin then na chan hi soisui a hlo ta mup ani Salman le Aishwarya in then na hian news lama po headlines alu chhota churchura hei wang hian Aishwarya hian soifia adu ta ani Indian Express in interview na anin car boy na chu a soi chhuak ta a Salman ne na anin ngai zon la ya ator na tak te po a soi tel bok Aishwarya hian a soi danin Salman Khanan zuarui pianga a dan ha thlak tak chu aning ti soin apom zam thei to lo ati a ai ching le zuala soi fin tongkam chedak tak kutin thak rilruna taka in siam me chedang laka mi bum le in mu sit na te aturti Aishwarya hian a soi ani chu wangin ani ne na in zom na chu ti top mai a that zok ringin akal santa ti a soi amai ro chu Aishwarya Rai in soi fi na hi Salman Khan a unaupa Sohail Khan eroin apum ve theilo thung a unaupa Salman ne na anin kung kai na chu enga ma ngai lovin ngai poimo lova Aishwarya hi achua ani media in ankom na Sohail hian ti hian soin Aishwarya hian an in ato thin thua soya an chung ko mi angin an lo dong song thin ti a soi bok ni ma sela Salman Khan ngai thalo taka asiam na chan chu anin kung kai na chungchang hi mi ma a ati lan du ngai lo wang ati hei chau khi ni lovin Sohail hian Aishwarya chu Vivek Oberoi nen Salman Khan ne na anin thenzo chi khan an ni le ngal ati Vivek Oberoi ne na anin ngai zon lai ringin Salman Khan hi Aishwarya hian akop zok ti hin asoi Aishwarya le Salman Khanan an hladu chu hamdil de chuke sanam movie ami tadap la khania nima salami tam takin an hriat lo chu he hla hi Salmanan a play changa piangin arak thina ni ti hi a chan chu Aishwarya nen ani then na hi a hriat chu le thin wang ani he hla pho tu Ismail darbar nge po hian alo soi chuak to a Salmanan he hla a hriat changa piang hian na ti thina abula ta chu shokin hla play lai ti top tur chuan a hril thin ati ole anin then na chan in kara hian tu zoki nge thiam no zoka ishiat Aishwarya nge Salman Khan ingai dan comment lama mino shetir vedonia tunrumatan chuan khari zong kha ani e